asubananu kesi Apollo kitara disilo kata kui retired Major Godfrey even Katamba obu ili Lukonge aisukunyun eja na kinelo echo makech neja se Akoriok luko district akalo kata kui is resilient. It can go beyond 3 years, but the rest of the other types have been dying at 9 months, actually causing hunger in Teso. So therefore, really I see right at the end of the tunnel as far as Kedifa is concerned, and I also appeal to you that the same factory processing factory you have in Parisa, please, if we produce extensively, I beg that also you bring the satellite factory here. Godfrey Omololo erai Apollo Nichongle Kanyet ko district akalo kata kunyesi abala ebe yangawuni Amwogon ayuara na inyamata ka aikeun Akoriok ko district ake dude omita ibonebe pota ingaraen atolomu ni kinyom onyabu na obebake bepote bikuga kwa takaisare so omita Amwogon na solitu somae joko na yara ikini boyo misiri na ara kurian ka kwa pechama ni ogoko lu epota no ila pe kanyawo no lu aya otetenge etu goro sala pe kanyape bosi le de ono misiri o sale to makwa so lo omita ebe kauna ila pe kanyawo on pedori ja kuru konye sala da oni kariuni sale pakosi oraute na beite be kuna yao ni kinyome pone yangu tete Itojokari na sori ja eiwara na nyamat batibo bokwa mtoto redwe ya utosibe kapana kesa gwelet sepe dobo da yao na raone kashkuro penu bai kia na domundano Gabriel Osege odwe ngese railo Apollo kita tukoda na ko Kadifa abala ebe ebeite akorari Amwogon ne ejasi Akoriok lu ejasa tukoda mosabiti bian la tubori ngon so da chamanar kwa pedo berelo shotorido ke bongite kwa pona chamanar subone be ogeona bera ngoli buku ipuko ya kwata kaisare elu Amwogon dodo kwenye teteni iwale karu agiauna tena isi son lo soliti on rainy season is do poto kesa yata kindo bo Amwogon don wipo akora kini farmers so meta iberebe angolu puko yakota kaisari tolo munete amisiri na kaisa kanyape angoli buku toroma misiri na kaisa kanyape usuka misiri na kaisa kanyape osodi kwenye ngari amada misiri na kaisa kanyape Don Olupolo abuniti ko Lukonge nyesi abala ebe erailo Amwogon iboye komisiri adown aujao itijieda adekasine Amwogon libuta sakora kini slongese Amwogon le bakena rokaswan ere Amwogon le jok emini mambere ko pana dekasine yanga rete ne sero no kaluchi akui jaikina kurun kede soda Adumuu kere iboye bobo misirida mamera ile rai una parasha disera ila pikanya woni tomo no daun kutoka ngai salama kini Kadifa kata kui district farmers association nera cross district kere elo mtosi members anginite ela ma Adumuu na mugo ko nitete kanu akali pabone ya tonga lo Akoriok farmers anyo bonebe ground registered. We are also going to cascade information using our channels that now Kedifa has good breed. Okay? Yes, then therefore people should buy from you. So you will not only sell the tubes, but you will also sell what? The cuttings. Kanuka TV East, Francis Ochen, ko district akalo kata kui.